Some lessons come with experience, some come with curiosity, but the most powerful ones come from conversations. I have always wanted to ask you something that sounds dangerous. One thing you wish you know when you started your career. To be honest, confidence is earned, not awarded. That's comforting because I'm still building mine daily. That means you're growing. මට කියන්න ඔයා දැනගෙන හිටියද ඔයා කවදා හරි නායකයෙක් වෙයි කියලා. මම මෙහෙම කිව්වොත් මට මගේ බුද්ධ ජීවිතයේ වූ අවස්ථාවන් හම්බෙලා තියෙනවා. මම හැම දෙයක්ම ඊටම ආසාවෙන් බාරගත්තා. මට හම්බෙන භූමිකාව මම ඊටම කැපවෙන් වැඩ කරා. මම දන්න දේවල් කියලා දුන්නා. ඒ නායකත්වය ඊපස්සේ ආවා. So success isn't a big leap. Not at all. It's small but brave steps. இப்போ இந்த மாதிரி அதாவது இந்த சின்ன பொசிஷன்ல இருந்து முன்னுக்கு வரணும் சாதிக்கணும்னு நினைக்கிற பெண்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க? கண்டிப்பாக நமக்கு தன்னம்பிக்கை வேணும், அடுத்ததா தைரியம் வேணும், முக்கியமாக உறுதி வேணும். நம்ம காலில் நம்ம நிற்கணும். තරුණ වෘත්තීය වේදීන් ගැන තියෙන මිත්‍යා මතය මොකක්ද? සමාජයේ මතයක් තියෙනවා තරුණ අයගේ කැපවීම අඩුයි කියලා. මොකද්ද? මම දන්නවා ඒක වැරදි දෙයක්. ඇත්තට ඒක වගේ පර්ස්පෙක්ටිව් එක වෙනස් වෙනවා. වෙනම දෘෂ්ටි කෝණයකින් දේවල් දිහා බලන්න එක ඊටාම බලවත් දෙයක්. அப்புறம் நம்மள மாதிரி இந்த மாதிரி பொசிஷன்ல இருக்கவங்க இப்போ முன்னுக்கு வரணும்னா அதுக்கு என்ன நீங்க சொல்லுவீங்க? கடும் உழைப்பு ரொம்ப தேவை. இந்த தலைமுறை எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. அப்படி இல்லாமல் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் என்ன வேலை பார்த்தாலும் அது சரியாக பாருங்கள். இது பெண்களுக்கான உலகம். Alright, one rapid fire advice. Ready? Let's go. One quality that women should have. Self-confidence. One habit. Speaking up. One mindset. I belong here. දැන් මගේ වාරේ. තරුණ වෘත්තිනේ වේදිකෙක් විදිහට වැඩ කරනකොට ඇකියා ස්ථානයේදී ඔබ මොටිවේට් කරන කරුණු මොනවාද? මං කියන අදහස් ඒ මෙතනට වටිනවා කියලා දැනන එක. ඊටම වැදගත්. ඔයා දන්නවද මට තේරුණේ මොකද්ද කියන එක? කෙනෙක් අපිව විශ්වාස කරනකොට අපේ වර්ධනය වේගවත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි තව කෙනෙක්ට උදව් කරනකොට නායකත්වයේ තවත් ශක්තිමත් වෙනවා. එහෙනම් අපිට එකිනෙකාව වැදගත්. This Women's Day, We celebrate each other. fresh ideas. Every woman finding her voice. Because women support women, everyone rises.